Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray. Adda ka di ibagam, Dimsi. Kwa? Kumusta kumati daton ko kung ka? Damaga kuma, no adamula namnama. Kinapudno na, Dimsi. Adamot panagayat ko kun ka. Iso na lang, takas lang mabuti nga. Ha? Apay nga mabutang ka ako ng mic. Amangan mo't no pasangitan nakto. Ah? Amangan no isukat nakto inton maumakan kanya. Ay nawaw. Ay, santo ama pasamak ti kasta maray. Ikarik, adi kanto pagsangitan. No lakit dita, aklunan na. Dimsi. Ikarik ngayon ton agasawa tan taon. Di kanto paldaangan maray. Di kanto agrigat iti denak. Di kanto agtrabaho apolos. Aglutaw, aglaba, aginaw, agdalos. Kin aminan. Trabaho to amin da kita. Ha? Ay labyaw, maray. Sige, wanan. I love you mo't, Dimsi. Ay nawaw. No kasta datahan. Wan, Dimsi. Yes! Yahoo! Ay, thank you, Amaray. Kat I love you manan. I love you todo without pray now. Nanang! Oh, apay, Ay, no? Dimsay. Naragsak ka mo, tanakaw. Mga asawa ko, nanang. Ah, kaya't mo asawan. Inaklon na kan ni Maray. Nanang. Ay, jak paluspusan day jayan. Isong asawa kon, dumanon tayon. Ay nawaw. Katadda nga rod busbusam para iti panagkalay saya. Ada nanang. Ado! Ada mo urnong ko. Manipod iti panagpaspasadak iti tricycle. No kumurang di umutang tayaw. Anya? Makamuditan. Tinapatag ka maikalay sa akon ni Maray. Ay katsika ang nga rod tim si anak ka. Una nang, ikalay sa akon ni Maray iti kabiitan na panahon. Iti kasta, makaanak kami pa iti sanga dusina. Inem a babae, inem a lalaki. Ah, Pasig to anapipintas ka naggugwapo ti pasngay ni Maray nanang. No kasta, nobyo mo ni Dimsay, ading kao. unmanong. Kat agkalay sa kamin iti mabiit. Ay, nasaya at ano kasta. Sang buto niyaw, tanay. Dandani kayon matinag iti kalendaryaw. Wan nga rod manong. Parang makaisang but kayo pa iti maysa. Uno, uray doa kumamay. Tapno manayunan mo ti apo ko dananang kentatang. Ay amanong. Kat masigurado. Napipintas kan nagugwapon to ti agbalin nga anak mi kin ni Dimsi. Ah, Saan akas kadagiti daduma dita? Saan ang mailadawan ti rupa dagiti anak da? ay nawaw. Ay, aguyaw ka man nga tan ading kao. Maditikas ta. Sana nasayat nga ugali ti aguyaw. Ay nasaan a panaguyaw day tamanong? Ibagbagak laang ti pudno. Kitaam ni Samanta a kaaruba tayo. Nakapimpintas. Ng pandek mo di nakiasawaan na. Ah. Iso nga awan papanan na no di pandek mo't laang dagiti agbalin nga anak na. At dapay anak da ako gangi. Pandek nga agpay so di asawa ni Samantha. Ngam na sing pumait. No siyak lamay sa adayo anapatpatag ti ugali ngam ti langa. Iso gusto ko manday ta apan ng uyaw mo ating kaw. Ay sus, dakes nga uyaw ti pada at tao. Ay nasaan nga uyaw day tamanong. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Naa. No, apay mat ngamin akinayat ni Samantha day di alalaki Kano nagadumot tinagtataer nga gar-aram idi kankwana. At dapay lakay abak ng ide. Ah, Kat sayang laang ti kinapintas na. Tanagtinag iti kaskin ni Gregorio.
Saan asayang? Ngamin, naragsak mo ti binukol da pamilya. Kan may sa nasisingpet, kan responsable dagiti anak da. Naggagagat ng ubing. Sa nakas ka dagiti tadto mga ubing, nga feeling back nang. Napintas da kang gwapo da, ngam nagsasado damay. Kamo dyan na. Nalpas mo ilati kasartan bakit? Unya rod lakay. Ay na siya, kung ti kararagsakan ang lalaki dito'y lubaw. Ngamin, nakaasawa ak itinapintas akas kang ka. Oray siyak met adim si. Naragsakak met. Ngamin, nakatata tinaki asawaan. Ay ka, agar amid tangarod adagosan iti baby ta. Kaya't kung timadaan iti anak, uray may sa dosina ko matika aduna. Sakit pasig agwapo kan napintas. Ay nawaw! Ay na, nagado ngayon tamay sa dosena dim si. Ay kawa na, tapnodan to katulungan tangag trabaho. Kunada nga rodan, damor, damerier. Ay nawaw, mayatak itikas ta akin na ado ti agbalin nga anak ta. No, sika ko mati agsigaw. Ha? Siyak mati agsigaw. Ay. Iso nga umanayin jay may sa, wenod walaeng nga anak ta. Ay nawaw. Ay siyak ti masurot. Ngamin, siyak mati aganak. Saan asika? Oh, naawatang. Ay. Kat, kasano nga ay manong dimsay? Nakabukal kayo ka din kan ipagmaray? Ah. Ay, win. Madama ang mabubuo, ading ka. Kumapoy kan sakit di manong. Agdua tawanan tinapalabas manipod nagasawa kayo. Ngam aging gaita, awan pay laa. Manarimaan pa lang nga road. Madama ti pan nakaaramid na. Dahan-dahan ako nada iti Tagalog, ading ka. Iti kasta, plancha daw ti pan nakaaramid na. Ay sos, agawaan nyo tanay. Mapanan titawan manong. Uwang ka di. Patsek adandanin agsikog ni ipagmaw. Paspasan nyo Kumamat kayo. Tanay, masikukak manan. Ay na wow. Manayunan man nga ruda na iti may sapay bardangisit ti pamilyayaw no bilang lang. Bardangisit lang nga rudain. Logpap pa'y ti agong da. Na Ay, pasensya ka natin ko No danto mo ngamin na po daw nga agar-aram idiking ka. Ngamjay mo bardangisit ti kinaya mo. Ay, di ka masaksaktan Ngam po mo ngamin anangisi ni bayaw. Ha? Ay, pagan anumot ngay tinapudaw no sadot kan artak mat. Pagan anong mo ti asawa nang isay no saan mo mo't ang display ti kaduan ti tao. Oh, kakasilang dagiti anak mo iti uyaw, ading ko. Awa mo naluto amakan. Sapay mabisinak. Unay. Bakit? Yahoo! Adakon bakit? Sa dino tayan, Mau? Ada ak dito'y kwarto lakay. Agbuy-buy ak iti TV. Ay nawaw. Maya mangag pay so ti iladam di tangag buy-buya iti tibay. Ang mawam mo naluto amakan. Ay na apo agkaiwara ti mainnawan iti kusina. Ay na nagluto kamat kuman Naginaw kun nagdalos ka. Ay nawaw, di met kinunam ide asika ti mga ramid amin kadagita. Ha? Kinunam ide ano agasawa tanton ket di nakpagtrabahuan. Iso arumbang laeng nga road asika ti mga ramid amin kadagita. Ta isumat nga road ti inkarim saan ayadim se. Ay nawaw. Malaing ka aginaw. Agluto ka mo ta mabisbisina kong. Di nakdisturbon tagbuy-buya ak. Ayaban nakto inton makalutukan. Nawatang. Ay nawaw. Inayadem mo't ati mga nanakaw. Ay unay kan. Kaskalasaan anang nangan iti manong aldaw iti kasta pa mayam. Nakastaonay nga ron tibisin ko na Ninayadem ko lang ang mga numaltutan ka. Ay na wow. Ay na nabsuga mo langan.
Apay, awan na luto ije balayaw. Taapay adito ika nga imay nangan. Kuha, nanang. Awa nga rod. Saan mo ta nagluto ni Maray? Anya, nay, apay ngay asaan ang naglutaw. Ay, na. Katam na mo't nga agaw-awid ka iti aldaw, tapno mapan kamangan. Jakman na mo, nanang. Kahit kumusta kayo mutan. Apay, saan pa'y nga aginaw ni Maray? Awan pa'y ayan na buuyo, anak ka. Awan pa'y nga rod, nanang. Ay, katlalay ngam ngamin ah. Kasanungay amatong paljay kunam, amang puli ka iti gwapo kan napintas, no agkapoy-kapoy kamot. Uwan ka di, nanang. Adan to. Patsik adandanin agsikog ni Maray. Sigurado agwapo kan napintas to ti agbalin nga anak may. Saan apandag? Saan mo't anangisit? Kun saan ako gangi ti agbalin to nga apo ko yo kanyak. Natundiris to ti agong da. Kas iti agong kaw. Saan dan to alugpap. Akas kadag iti anak ni Rika. Ay na, aguyaw ka man ako na nakaw. Saan mo nanang? Awang mo't uyo-uyawag. Ibagbagak lang ti example. Uray panda, kugangi, kas kada nangisait, no nagagat kan nasisingput damot, awan parikot iti daita. Unangam saan mo't ama ibagay iti rup-rupa da. Oh. Ay na anak ko, ugali ti kapatgan, saan ket alanga. Ay na, napataglat ta tila nga mo, nanang. Iti kasta, proud ka maut amang i-display. Kasi ugali ken langa ken ugali, agkadwa dagita adwa. Dayta ti makuna balance! Itala madlaw ko, bakit? Ti anya? Saan mo't gaman na pintas di asawa ni Manong mo asanay? Ha? Nasabat ko ngamin itay. Permi ti panangisem na kanya. Rumrumwar pa iti gugot na sika. Wen, talaga arum-rumwar dagiti gugut na no kasi nga umisam. Uy, kanod. No nakatalikod. Oh, pao! Nagsiksay. Ayaw! Ngum na sumangon. Ay na! Apaw! Apaw! Kaslag kisiw nga udang. Kuno nagwapo mo ni Manong Mau. Apay nga, kasi niya ti inasawa na. Dayta ti jak mo dimsi. Ayun, imay gayang binulod ni bayaw mo abardang isit tay karamatilya ken pala itay. Ay na, grabe ti payud na. Kaslasaan ang nagdigdigos iti makabulan. Ha? Ay na, nagaputak pa yun Tadyak mo't maanusan ti angdod na. Sapay naganglit. Urayak laag bakwar itayon. Ay, nawaw. Ibagam tuman iti kabsat mo. Tani, kababain mo maangot ti daduma. Ha? Ay, win. Ibagak to ka ni Rika. Dimse, rumwara. Papanamaya bakit? Mapanak man agpagnapag na ijay ili. Maburing ak dito'y balay. Anta kwartam? Awan nga rod. Mangtad ka man. 1, 2, 3. Antoy. 3,000 tayo ta. Nayunam Anya? Nayunam ko na. Anayam 5,000. Ay, nawaw. Alan nayunam mo. Tapay. Panganan mo iti kwarta. Mapanak agpa-drawing iti kiday. Iti kasta, ad-ada pumintasa. Ay, nawaw. Mutuyan at tinayon na. Hey, abaw. Mabilang raw. Mga alak pa iti wallet ko. Darasam nga rod tadyak maladaw iti papana. Dimsi, Apay bakit? maditibagbagit, aglaladota. Kasla kayat ko ti agid-idang agmalmalang. Anya? Ay. Amangan no aginaw kan bakit? Minsan lakay. 2 bulan nga minin kat ajak nagbinulan. Ha? Agpaisaw? Ay, nakasta. At nangarudan bakit? Nakabukal tan iti baby ta. Siguro ngamin, adot ijak magustuhan nga angot. Kan agbiro kak itinaalsam. Ay, nawaw! Ay, sus, masikog ka nga rudan na talaga, bakit? Ay, na, maragsakan na unay, bakit? Kamaudyanan na, maadaan tamila iti anakain. Ikatangan nakman nga rod iti mangga, santol, salamagi, kan aminin anaalsam. Ay.
Makapangpanganak una yun lakay. Sige, sige, sige. Mano akilo ti kabalam nga ibusahin. Ay, ayatak nga asawak. Ibagam tayo na gumatangan. Kun makasidsidaak pa'y iti paltat. Ah. Jay tinunong. Mangala ka jay dakkel, wan. Win. Sige, ibagam amin no niya ti kayat mo. Gatagag amin para kan ka. Maray, my loves. Mano abulanan day tasikog mau maray. Inam abulanan ananang. Nay, inam abulan laeng kasta una yung tidakkel na. Awan nga rod nanang. Marigata nak ngagkuti-kuti. Nagdagsan ngamin. Nagpa-ultrasound ka kadain. Saan pa'y nanang? Nay, apay ngay. Rumbang laeng ang nagpa-ultrasound ka kuman. Unanang, agpakuyog akto kinidim si Inton bigat. Ay na, nagsaya at ti Diyos ka na tabakit. Agasam man. Inik ka na taadagos iti duwa nga anak. Wen nga rod lakay. Isumat lagayam ang nagdakkel ti tiyan ko. Kambal met gayam ti inawag. Ba nag-apakaragsa ka kunay bakit? Dua adagos ti anak ta. Wen angam nagrigat ti agaw awir. Sigurado ang marigatan ta nga agaw awir lakay. Hindi mo pagparikutan day tabakit. Ay abantaan ni nanang. Isu ti mang tulong kada ta mga iwan kadagiti kambal nga anak ta. Sikat ti makaam mo lakay. Uwan bakit? Ay no, magagaranak una yan ang makakita kadagiti ipas ngay mo. Gimsay, Ay, nasayatad na kayo nanang. kumusta? Naganak ka din ti asawam. Ay, saan pa yung rod? Urayin da ka na, no kabalan na nga aganak iti normal. Hanggang saan? Ay sus, kapilitan nga isisaryan da. Kasta ka de. Una nang. Ay katsapay kumaat ang makaanak iti normal. Sapay ko mga rod nanang. Ay, urayin da dito eh. Adalain na gatangan biit. Agsubli ka dagos nanang. Sige anak kaw, darasum kumalaang. Nasaya at adlakan dim sila. Uwan bakit? Ayan na ngay dagiti anak ta. Dagit adaman at dadadik na. Ay, nawaw. Ay, kikakman. Hello, baby. Ah. Na. Apay ngay. Ni, apay lakay. Kuha. Kaslada mo na barnisan. Ay, sti, na itunaw. Kaya't ko asawa, ay na po. Kas taunay ang isit dakin. Ay, apaw. Kas lamot tinag na antipison dagiti agong da. Wan nga rod lakay. Ay, bakit? Sigurado ka, nga iso dagiti timpas ngay mo. Ay, ang mga nuno isukat. Siyak lang tinaganak iti kambal itang aldaw lakay. Iso nga awan sa bali apaka iso katanda. Iso dagiti anak ta. Ay. Agpudno ka kanyak maray. Ni, anya ngay kumatiipudnukon ka dimsi. San sa masyak ti amada? Anya, isus, di ka kumamit agsao iti kasta Amumit asi ka lang ti lalaki iti biyag ko. Aha? Apay ngay nga ron kasta tila nga dagiti anak ta. Apay ngay, asaan damot nga imala iti kinapintas ken kinagwapo ta. Nagtundiris mo ti agong ta. Ay. Apay ngay alugpap ti agong ta. Ken kasta unay tingisit ta. Kano na po daw tamang agpadpada? Itala ang maamiris ko lakay. Ti anya. Panagkunakat gapo da ito iti kinalaing tanga aguyaw. Anya. Ay na, dim si anak kaw. Aklo namun ti kinapudnaw nga anak mo dagita. Iso dagita, dagiti imputot mo nga impas nga iti asawa. Nanang. Saan anay sukat dagitang ubeng. Talaga aday tatiintad ti apaw nga anak yaw. Agbaliw kayo mo nga taita na nakaw. Ha? Nanang. No idi pay lang nga ibagbaga kadakas ti aguyaw.
Tano inuyaw mo ti may sa ataw. Kasla inuyaw mo matlaang ti Diyos. Gapo ta inuyaw mo dagiti pinarsuana. Agbalin ko mga adal kada kayo daytoy anapasamak, anak ko. Ay, nawaw! Madingamin ti agoy uyaw. Tama nga no agbalat to amin ken ka, dagiti insawsawang mo inton maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.